salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gabungkanlah semua kami dengan Syekhuna Syekh Mudawani, dengan semua ulama kami di ahlil badri ya Allah. Salamullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ampunilah dosa kami, dosa ayah dan bunda kami, dosa semua guru kami bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Saya dah bun bere. Saya dah bun. Pun nak terekam. Anak pergi sepi yang lebih dengan bebe Daud dengan lagatan. Cukup lagak. Tahu tu. Ayat An-Nabi kemudian An-Nabi ayat An-Nabi. Dari Dayah Rodatul Mubarakah, Kampung Payaroh, Komplek PNS, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di kawasan Lampung Nurut. Beliau lah pimpinan Dayah Rodatul Mubarakah. Nama beliau Tunku Faizin atau kamu biasa mahu Syekh Faizin. Orangnya nak ke haul yang ke sebelah Mursyidul Am Tarikat Naqsyabandi Abuya Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali Al-Khalidi, yang merupakan anak pertama Syekh Mudawali Al-Khalidi. Mudah-mudahan katanya Bandung lebih keberkahan dan kemuliaan oleh Allah, sebagaimana kemuliakan para alim ulama.
وعلى آله صلى الله عليه يا منور قلبي نورني بنور الإيمان الله beri terang hati aku Allah beri cahaya iman terang hati lun terang buka kandang nur imani hati pengu banceremen bamune ensi nurani hati pengu banceremen negeri berdoa ya Rabbi negeri hati lon berpenuh negeri berdoa kalam ilahi negeri taufik dengan ilham berilun famdum hadis Nabi hukum hadis sahih hadis dhaif belum tukri yang la ilham hadis bang oleh bediti pelewabi ilmu fiqah negeri lonsam berdeng jalan dong kaul mahalli kita mahalli sago syara min hasfiqah Imam Nawawi alim fiqah lam pertama dengan sufi saya sidro waliullah mukasyafah alim rabbani negeri mufhum kitab tufa kitab nihayah belum tukri dua kitabnya cukup asal dan sejarah mazhab syafi'i menan silam Fathul Wahab Mughni Muhtaj Ratib Syarbini kitab fiqh alam yang lain Fathul Mu'in Al-Manibari negeri lun fam ilmi tasawuf lun fam beru'ya Ghazali negeri hati lun berji'o sifat jasus ngan sifat dengki masin batin sifat yang sipluk negeri berji'o wahai ya Rabbi berterang hati lun lagi suluh imam tasawuf Junaid Baghdadi ilmu tauhid negeri lun faham bedung jalan tauhid asy'ari negeri lun faham kalimah thaibah yang kagak surah Al-Maturidi menan silam ilmu ma'rifah mukasyafah dalam qalbi jalan neja awliya Allah lam tariqa ulama sufi negeri ji'oh yang bid'ah faham syiah ngan wahabi jamaah tabligh kedeh berdiput kedeh ulaut unang hindi amin ya Allah amin ya Rahman berperkenan mandum doa berkat Nabi Sayyidil Akwan amin ya Manan berbahagia La ilaha illallah.
La ilaha illallah, syuhud wahdah jalan yang sampo, udip tubuh bak syariat, bak hakikat kan udip roh. La ilaha illallah, syuhud wahdah jalan yang sampo, nyawangan tubuh roh ngan jasad, bak hadarat tafana drop. Nyawangan tubuh roh ngan jasad, bak hadarat tafana drop. Ya Allahu lam pandangan tubuh dan jungan syurme Rabbi, besya sangka dengan waham wujud Tuhan tajalli, besya sangka dengan waham wujud Tuhan tajalli. Oh tajalli wujud Tuhan, duh memandang si nurani. Oh tajalli wujud Tuhan, duh memandang si nurani. Arif bila syuhud pandang, bisa berbayang di tengah hari Allah. Tusam akuan lemah Tuhan, tusam akuan lemah Rabbi. Fanafilah maqam ihsan, yang lejalan tarki hamba. Lam tawajuh wahai ikhwan, maqam ihsan di sinan nyata. Lam tawajuh wahai ikhwan, maqam ihsan di sinan nyata. Buta yakin wahai rakan, musuh wajdan wujud diri. Buta yakin wahai rakan, musuh wajdan wujud diri. Wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi. Tusam akuan lemah Tuhan, tusam akuan lemah Rabbi. Wa in ghibtu bada wa ibadah ghayabani. Wa in ghibtu bada wa ibadah ghayabani. Allah jalan bertemu hidayahnya, suluk rakan tarikan sufi. Di Darussalam nak tarikatnya, bubinya menan wahia akhi. Di Darussalam na gunung intan, yang pegatnya saleh sufi. Yang dimaksud bak pegatnya keridaan Allah wahai akhi. Allah khalifati wa muridi, beristighal dengan fani, beristighal dengan hakiki, serta dengan syariat Nabi. So istighal nun hakiki,
serta hana dengan syar'i yang ke urung yang sindiri menanggekeun li maliki. So istighal dengan syar'i serta hanangan hakiki yang keurung wahai akhi berhampiran dengan wahabi. Allah tasam akuan lemah Tuhan, tasam akuan lemah Rabbi. Wa in ghibtu bada wa in bada ghayabani, wa in ghibtu bada wa in bada ghayabani. Nebu ampun ya Rahman jikerakan lon kasufi bejitkan sebab jikun menan Sritron Jamil wahai saidi. Allah tasam akuan lemah Tuhan, tasam akuan lemah Rabbi. Wa in ghibtu bada wa ibada ghayabani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Cukup. Yang satu lagi. Apa yang bisa apa? Sudah mati dia. Jadi, Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu Kita tutup pertemuan Hadrah Asy-Syarifah dengan membaca Ya Latif
Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita bersama. Ya Latif lam tazal untung bina fi manazal innaka latif lam tazal untung bina wal muslimin. Ya Latif lam tazal untung bina fi manazal innaka Subhana man azza wa jal wa bari'a minal wajal wa qada li kulli bil ajal khalqi ajma'in nas'aluka raf'al bala bisirri tahal mujtaba wal ali arbabil hijab wa sahbihi mujahidin. Ya Latif lam tazal untuk bina fi manazal innaka latif lam tazal untuk bina wal muslimin wattabi'in al-asfiya al-abidin al-awliya al-zahidin al-atqiya al-mukhlisin al-muqbitin min madin wa ghabirin ka shaykh abdil qadirin man khussa bis sarairi min al-ibadi salihin. Ya Latif lam tazal untuk bina fi manazal innaka latif lam tazal untuk bina wal muslimin. Thumma al-faqih sayyidina wal aidarusi fakhrina wa sa'iri aslafina naslil hasani wal husain wa kulli min ahli rashad al murshidina lil ibad fi kulli qaryah wal bilad musafirin aw qatin. Ya Latif lam tazal untuk bina fi manazal innaka latif lam tazal untuk bina wal muslimin ajil bi raf'i manazal innaka latif lam tazal. Ya Latif lam tazal untuk bina wal muslimin bi khamsatin akhfi biha harral waba'il hatima al mustafa wal murtada wa ibnayhima wa fatima. Ya Latif lam tazal untuk bina fi manazal innaka latif lam tazal untuk bina wal muslimin. Ya Latif bi khalqihi ya alim bi khalqihi ya khabir bi khalqihi untung bina wal muslimin. Ya Rabbana ya
يا رحمن ارحمنا والمسلمين يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف ولم تزل الله بنا فيما نزل إنك لطيف إنك لطيف والحمد دائما سرمدا ودائما مؤبدا وليس ينسى عددا لله رب العالمين نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالم بسر طه المجتبى على سبع العلا والآل أربع الله الله بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والتابعين الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المخلصين المحسنين آمين يا مولانا آمين أجبنا من صوت الداعين كما أجبت المرسلين محمد سيد الجميل يا لطيف ولم تزل اطلب بنا بما نزل إنك لطيف ولم تزل اطلب بنا والمسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Sebagai penutup kita bacakan doa supaya Allah mengabulkan apa yang kita kehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan acara kita pada kesempatan ini Allah berikan keberkahan, Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah SAW bersama ulama-ulamanya dalam jannahnya, dan Allah selamatkan iman kita, Allah berikan rezeki kita yang halal dan berkah, Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada kita, Allah bayar hutang-hutang kita, Allah selamatkan akidah kita, Allah pandaikan kita, Allah berikan umur yang panjang kepada kita, Allah berikan rezeki yang halal berkah kepada kita, dan Allah kemudian kumpulkan kita di dalam orang-orang yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وارزقنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في وقت واحد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا لمشايخنا ولأهلنا ولأزواجنا ولذريتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمة وسلامة وبركة ونعمة علينا يا الله، وخصوصا على أبو يا حبيبي محب الولي، وثم خصوصا إلى روحي أبو يا بروفيسور محب الولي الخالدي. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. أكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم اجعل قبره يا الله روضة من رياض الجنة، لا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم أجرنا وإياه من النار. اللهم أجرنا وإياه من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ولقد أشرت لنعمة من أصنع أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السراء قد نادى لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ انتزعنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجنا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الآله به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجيب دعوانا، أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا، ولا تؤاخذ ربنا إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، وربط به في كل حال جعل جبح لنا وحبالا من ود من والآن، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا وأوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ما ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سامع الدعاء، وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات لنا، واسنها خمتنا عند الممات، وأصلحا عقبانا يا ربنا، واجعلنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين،
الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله محمد وآله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. Al-Habib Haris bin Al-Aidrus dengan Al-Habib Muhammad. Semoga daripada ziarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah ini memberi keberkahan kepada Abuya dan keluarga dan bagi kita semua, dan khususan kepada Al-Habib Haris. Terima kasih atas yang dulu Habib sedia hadiahkan kepada kami. Alhamdulillah Dayah Rawdatul Mubarakah Asy-Syarifah telah membentuk grup Hadrah Asy-Syarifah. Mudah-mudahan dengan doa Habib kami selalu istiqamah dalam membaca ratib-ratib yang telah Habib berikan kepada kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada Abuya Habibi yang telah memberikan waktu kepada kami membaca salawat, yaitu daripada salawat Diyaul Lami' karangan Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan sirnya beliau hadir bersama dengan kita dan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kami mohon kepada para hadirin bahwa insyaallah malam ini kita akan memperingati, mulai dari tadi kita sudah hadiri perayaannya dan malam puncaknya adalah malam ini, dan insyaallah tausiah dan manaqib Abuya akan disampaikan oleh Syekh Haji Mawardi Wali Al-Khalidi LCMA, dan kemudian insyaallah beliau besok akan berhadir di Dayah Rawdatul Mubarakah Asy-Syarifah dalam rangka mengijazahkan ataupun pengijazahan tariqat zikirnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Sayyidul guru kita zikirnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Sayyidul guru kita yaitu Sayyidul Mursyid Al-Habib, yaitu Sayyidul Mursyid Syekh Haji Mawardi Wali Al-Khalidi besok insyaallah akan mengijazahkan tariqat
Masjid Hidayah Robatul Mubarakah Al-Syarifah yang beralamat di komplek PNS Kampung Payaroh, Kecamatan Darul Aimarah. Kaum muslimin bisa masuk melalui Masjid Lampu Nurut ke arah Pekanbaru 500 meter dan kemudian masuk ke melalui jalan utama 3. Insyaallah di sanalah lebih kurang letak dayahnya. Dan sekali lagi kami mohon kepada seluruh yang hadir dan kemudian disampaikan bagi yang belum hadir dan yang sudah hadir dari tadi malam ini, bagi hadir yang amat sangat mulia ini, mari Abuya Profesor Al-Khalidi dimanapun maka sirnya para wali akan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita ajak semua rekan, kita ajak saudara-saudara